dibuka pangulani huria napaduahon marmungwasi paiduania suton napadulmon madohata sian donga sauta napapaton madohata sian tulang suburian napadimaon madohata sian hula-hula pajaitan napaonopon papuon tulang papipon mangapu hadungton bawaduhon tangyang sian tulang songodima tertib acara kita di Bagasan Tikon sonaring masatai matu bangunan dia mulai bercontoh perjalanan kita meredesian BPD nomor 24 ayat 25 tatap hamion nabungu di son tatap hamion nabungu di son naik tujuan nami dengan dibasani dihami saya dari Hamio Sude Assalamu Hari dan Nari saya dari Hamio Sude saya dari Jahuba di batama nami na utagdahami ibagasan anakmu Yesus Kristus doktor di perbedia na setoktong radi mangaramu hidaging doktor dinami ibagasan manuguton mga lupitanga kami tuadukan imah di siala na maruzung nguluni ama na hinakulungan ni rohanan alani li Tuhan di batama nami daktagan sobosa rohanami marhidi na masirak kami hinorhon minamadiano alay hatami do na madok ikondono buluson nami do hamatian waw magdamosopo alami postoro hanan ipagmuduon nami sigano pare pagmamiton ni mulunan iboto-boto takas na mugadumuhok kami bagasatikyon nang nabuka acara pangupok kami warna namin bagasan nagbason pinabongot tiba na rumah-rumah na sopirka di kanan na nang tumulus yan lima torangan mo ho sa pikiran na matigit di hatami atong leong matorang pikiran tubok tulus ni rohan Selamat jalo hatami ujahan di mulunan ya sirohan. Amin. Dan lalu betul kupilit siya dua kolit dulu ayat 11 somonon hatana. Alayang uhita sa luhukna angka na sinurdangan ni hasangapon ni Tuhani so hukum uhita bau-bau nama hita gabi tulus tubuh pa nama dapoton ragam ni hasangapon marguru Tuhan ni toti di bahasa Indonesia di dok dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hidung sahatna matanya kita. Hatamili Tuhan di batama nami
nung masarnya tunga-tunga na iba may udahat di munan asa di bagian sa bason di nanamuka uleon adat tu permutingon nyaman yon sahat tulang nagugumian non tuho upasahat kami asa sinodakanmu di bagian san damim tuh hasil roham asa marudung uleoni obat susakap tuh roham upasahatan pangiguan kami marhidi anakmu Yesus Kristus tangin kami nasiroham. Amin. Pada saudara nanti kita siap berkedel nomor 502. Asirohan Tuhan Yesus Kristus doktor Tuhan di badan mantra doa persauran itu di perbedaan mengaramoti kita usah. Amin. Upasahatan Tuhan. Jadi semuanya macam kita mulia merundungan non marala mana otomatis langsung tak boleh buka juga kita. Kata mula tema di kita salutna dipertikian na leheton martung higason na mangulaw na cara parmupon tudamang nong mudon tu maruma na sukinukan ni tangan na seri song hami subut molotung kaarung na hurang lugi dipacakon nami ang ulang nami marbuhari anong mahamuna magtangiang mahamuna salam istarna ibu radut hangat tolem mauliate ma di hari dion tulang luhut bulan kita seduk na dison mauliate ma mauliate madoha tama siya tunga sangda ido mangolong maju mukong dan ido jadi mula tema di bata mula tema di kita saluhutna lumobi marhidi dengan ibasa doa sini rohani di bata nabapungo kita marhidi las ni rohadot hahipason nasian di bata bohita dina mangulahon ima adat di pemerponi natutuan hamisian natutuan ni huta lumobi ma di hamuna keluarga besar posdorohan nami hatani di mata nama dok marsiurupa mahamu mamorsan naduk-duki ido dalan muna mengaruti padik ni di bata alani posdorohan nami lumobima marhite ulaun adat lumobima di adat parsarimatuan ni natutuan posdorohan nami lumobima dialah inang berpanjatan atenang angget ma dipergugui di bataho son hatak kuda budari di dok jumau uju hagugutak ko di sido urupaku ho las disima uju muawuninna di bata alani posdoro hakku di bagasan ias niroha maho di bagas pulis niroha lapa borhaton ima opung si Joshua adalah untuk pani juga yenang ya tetap kuat dalam Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu sebab semua rancangan Tuhan, rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Jadi semua lima kata saya tutup ni huta jakuk kamu mah ada tu mau bima dia permoponon siap tulang dohot siap hula-hula dalam posdorohan nami Tuhan nama masu-masu patulusun ulau ta sadarion di bagasan las ni rohana sen bana mulai di masyan na tutup ni huta mulai di bukan Asapung manguse mantuk mata ada tulang seburian rumah hidung. Jadi melati mah dihamun ang puro nami suatu marga purba
Sonari mengasal hataon tutulang siburian anak puru bere nadong di utaon. Berjolo matadok melate to matalibata pendidikan bahasa inang tolhas sami tutongan ibagas muna imada pado-pado bere nami nang sari maduon. Di keluarga besar Purba memahami tulang muna marga siburian pasaton adat parmopon ni berenamion menjabu na sa pinapkaitangan na ya muna sudah pinopar ni amang bulu nami sa luhub na berjolo tamalate mata matalibata manang sungod dia pinuang sitaonon na masa dito nga ni keluarga muna dan nahulak kamu nahamagoan di perpisahan yang buru namion sudido keluarga nama kolongi hamu tulang siburian do tungat tunai pada Panjaitan. Jadi nungari puka pangololurian kaning son adat pamuhan ni dalam mopo ma tutu amung buru nami langsung ayo tadi lihat aku, kau lahir dikasih ulos, kau berangkat dikasih ulos. Apa jawabanmu sama tulangmu? Togu. Togu, lihat tulang kita. Kata itu lah. Ketika acara. Di kita salhutna molo natakas do hita jala takas do hita ala Kristen sihuton Yesus Kristus do ay Tuhan Yesus Kristus do na menuhu salhutna nasa sitaono nasa hahacito nasa lunioha tusido hita mapangsadea jala maninggalkon sa lubut nasa horso ni oha nang horso ni nang pandagingon nang horso ala ni urut ni pardon tubuh nang di nang akale-ale di ho hamun to at sugarina jadi molo di do ulo saputon o madadda ng modi ido banna di do ulo sapu dadda ng modi tumobot Tuhan na nani hapusyana ido para nani so jadi molo ulo soldo tumabudo alani hataido ubanda majadi sude kola panopau ni lebatano kolang sutangan na ala yang punya di tanah ala ni hata do jadinya Terus dulu. Jadi nama nono gue tak sedia dia ngaji nama. Jadi Oleh semua untuk kami itu gunakan sembilan pulau sonari mas maina itu masuk agama adat mah ula-ula pendidikan. Dewata Allah memberi kami doa pada bertikiron dosro hamu mengadob-adobi apalah lain nami di nama rujung bolu yang di calon itu hatta lain nami di son. Jadi dah udah di nungga mari ada dingai gerang-gerang selalu na akasi ulau tak apalah tikion par sari bantuan ni lain nami. Ami tutu bagion di pernakot di mata nerol
asa nako manauli nako kanadekan sujuluan na yon tu hamu saluhu nako panan ni lain nami saya lihat di batamat to kapasu-pasu agar ini terlumobi dohot akka siradongan marhite Tuhani. Jadi itu ala sabut do ala tujuh nggak apa sabun nabi itu. Jadi Allah patanion itu dari persediaan nong pasatani o tujuh mo lima tandana nong mabaluho itu Oma tandana di habatahoni nong mabalu moho jadi Roma itu belah hulai pasato akan hobar tu baru belah yang keberadaan ini na adong nawasan juga yang kaputih. Jadi itu pasato nanyon asa tujuh angka nauli panggadian ini saluhuk na peperamuk menuju sama diri itu di pasato ini iho peparani saluhuk na itu kan do nama Tuhan itu lon anggo panggiluan ini saya marang berburdo alai Tuhan do maniko bisa lubuk na bulon. Jadi itu Roma hari pasato tujuh asa tujuh masalu na nauli tujuh apa na dekan. Jadi sama bulutan. Baru turun mana? Orang lagi ini kopi. Ala sampai dua lo pakada yang boleh. Paturun menon, anjing. Paturun kamu menon. Sesi maju untuk ibu tei, asape dua babarana. Ah, sopo apa? Sopo. Nah, saat kami tujuh tulang sibulian. Pasal aku telah tunggu. Iyo, iman dong. Masa pengakuan. Kanunga sikop upasatami ada parmopon dohot terus madua do sabuk ni berenami. Bisa luhuk na so gat tinitanyang namin to at talibata. Ang giyan madulot na riyon, lamasahalama Tuhan muna sude akka paso-paso di Tuhan, sada maroha muna, bolo petungarok akka pinokparmuna akka bebere namin wain na sutubo na kaanak dobe sa paso-paso di Batam madulot na riyon, ang giyan magtada so matanyang namin Tuhan muna sa luhuk na. Di papulon namin Tuhan muna at nauli kanarenggan masa pubito ma di bali sa tulado sude hata kanauli hata pasu-pasu takas may apa muna marto marijam mata pamangkusak kami tulong muna siguriat malati ma Wala di makro kami tulang namin jumo mata luk mo dati mata patinggal pasay di siala asli do kolong rohana kita di bagasa tiyon boy tahi pas ngilaw ada kayak suang itu orang nami tuang nami doa udah nami dinau di pasangan tamu tujuh lo sabut mana pun dinau di batong mana pun dari kemetong di hami terlalu lima di bawah satu bawah pengguna subuh satu nama subuh maka hata nauli maka hata nauli gani manggonggong main di roha di daging kau di bangtangan tulang na berjudo tamu udah orang tu pi ada ulang ya kapal kayu nami do di pakai dan nami tuang na mengaji maham tulang
hidup natulak nami masih tetang yang muna udah nami do dan do kamu tuju menuju minaring kemayat tong kami manggogom ma tertimbun dari kami masih tetang yang muna tunang lam tu istarna bahupung lam tu malona subuh mabuah kuarta termui mabuah kuarta muna kerajaan so ini mah namun 10 itu dibagi 10 hata nauli hata naringkan nau nasa muna tuhan kerajaan apun nan metong to martongan hijau betul. jadi kuasa tali yang sian tulang pertanyaan kita debata Jehovah nahutada kami mati anak Yesus Kristus roh hati Tuhan disebut dari yang menjual muda bedi Allah Tuhan do asih do kolom jero hapo nama do gulunan boy melambi Tuhan mahulau ulan kami terlebih mahulau pasal bajuan ni lain ada pada diskon di dalam jalanmu siang pertibion lalu Tuhan jauh mau lihat Tuhan dia kodoh di hari paso di bonan di hasil hutut sagu ngako parana aja itu boy ulau kan ada di habat tahun dijekan gabi mabat korkor gabi las niroha jala boy pain papujian lalu memuji bahwa Tuhan mengasuk nero bukan mopo lain ami perhitikan dia Tuhan asa mopo nak kadawi mopo kadadeka di asa luhut nak keparan nilai nami doh ibu Tuhan nyong asa rumah dari Tuhan maniko bisa luhut nak di pergulun nak buah karan di manggul bisa luhut dari Tuhan nak kedusa nahulakan di pertibion ala di Tuhan siasai asa udah terabak kapal supasu di Tuhan dan yang pasti bahasa tomo di hari selanjutnya. Bahasa kami tahu yang ngaku mati anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Walaupun kita tahu. Pulang dia kita. Kamu mati sah. Dibuat korodi memberi video. Yang pengalaman nggak ada pengalaman. Di bagasan menugut nyarion di pernakon di mata narion nunga tuat maralaman na dua namion imanong sari maduong upu Joshua duli di sialani hami hasudon bolon rabdo na marongat tungu dohot borunami naeng membuat dua digodang mahami di bagasan menugut nyarion siasi marwani Tuhan didongani kita ditumpahi doktor nasa rumui mandala do denggan seorang suhari ribuan baik damang ma godang mulai jadi oleh mah di permusim nami nau membain godang mula-mula naik mengeliat nauli mengeliat nading memahami asal lihat penghorasan lihat penggabian dihami nanti tinggal honi aman nami nau sari matuong baik damang mah godang liati
lari pasahat kami mah guru diri seluruhnya. Naik itu untuk melatih kami kamulola nami lima di pasangan pamu kami guru nalamo manotori ima aman holong yon. Jadi baik kamu itu terlihat di kami amang perkoci. Dari mana di atau pemerintahan seluruhnya baik dalam musik na obat sih.
sabuni batakon boy manotor mangeliat nama sudah buruk sumon kami pinopar tugas Imamora nagabi maulati malihamuna mangguru namburu itu lay kokong dohanu manupahi ulam nami ulam ima di parulun persari betul ini angin nami disong asa saat mengeuri saat pembedian saat perasaan Tuhani yang tinggal nama namun najaman ma kesehatan nih. Riwayat singkat hidup ni Amanamyon terlungopi di Raja Hula-Hula Nami Siburian dohot uta uruk dot hula-hula nami Panjaitan ison mahamu asarat mabege mahita di riwayat singkat ni Bere Munaon mangido hami mangilik ia goarni opung nami opung panirat marhasaotan opung namyon mangalak boru nirajai boru mangulang dohot boru hutasoit di basa-basahon di nasida opat anak siahan ima opulapok na mangalak boru nirajai boru siburian dohot boru hutauruk ima nagabe opung nami manang tulang nami anak sipai dua namar goar opung pardamaian namang boru mirajai boru hutasowit anak sipai tolu ima opung anggiat mangala boru mirajai boru parhusik anak sipai opat namang goar opung Gabriel mangala boru mirajai boru manulang ia opulapok opung nami namorai di basa-basahon di nasida mai ilima anak pitu mai boru jala anak syakangan ima namar goar opurahel nama ngalap boru nirajai boru si majutak anak sipai dua ima opung seli namar ngalap boru nirajai boru pangaribuan anak sipai tolu namar guarmai ama Andreas nama ngalap boru nirajai boru sitorus anak sipai opat ima ama Namion naptaba aduk-aduk pakai nasonari namustang di alamat taong ima bisar hatoguan purba nama ngalap boru nirajai boru Panjaitan di basa-basahon di nasida dua mai boru boru syakangan marhamulian mai itu anak ni namboruna tumarga sinaga jala di basa-basahon di nasida opat mai anak sipai dua ima boru nami iboto nami syakudan ima sipani gomos mangido hari mangelek tu hamu raja ni hula-hula nami sasudena buan hamu hami ditangyang muna geleng munaon asaboi ina nama kabaluhon ama namion pagodang-godakon iboto namion sahat tu suksesna jadi umuma poparan ni amanamion pitu halak ia amanamion tubuh di tanggal 10 sada bulan sia 1960
Jalan Marujungolu di tanggal 23 Mei 2020 tutup usia 56 tahun. Songonima jujur ngolu riwayat singkat amanata haholengon botima mauliate godang. Jujur ngolu ni ang ginamion ngabomos kami na kining manido tuhamuna sa loob na hula-hula namin. Songod dia nang binigay muna jujur ngulu law sino Panginoon namin asa tung tanya ko kamu nama ima ina namin na mabeduon dohot guru namin si Pani suang-song ni ng guru namin ng susuwe songonima pinasaat mahataon manang na atsaro tuloy ni huta namin dohot hubbar huta lugar si Tiyo. Mauliate ma ujak dan cuma manang kurasa huta pinasahat mahataon tu naguluri huta lumber si Tiyo dohot hubbar huta. Jadi soni mah dihita kita pertama hingga dengan padohan nilai tutur di hutan itu sono alai berhamat dokon ala mudu suhu pasah dalam mak nak sehat amina bagaimana tutua jadi melatih mati Tuhan melatih mati kita salurna dirang pinasahat muna lumo bima tu nak tutur di hutan dohot nak tutur berhuta dihita separayatan sisa berhuta sisa dagius alani postorohan amin lumo bima di lo pertuan ni na tutua di Arisa Darion ima adat parsarima tuamna postorohan amin sian dongan na tutua ni huta do ompar huta angget masorohan Tuhan postorohan amin lumomima di pudian ni amanat holongyon angget ma lumomima di guru Spani asangget ma ikun kumagurang di bagasan Hanipason disuk lumomima di persekolahan asang giat boy tulus sahat nata parsita postorohan nami matulot to sadario marsanga paribata jalan parsorohan malita dina maudahon ulaun adat parsari matone ale postorohan nami do natudua asa kalita makagabi na ditabuan ari muna do saut gabi asa mamutakas hot dalam marsipoluan sila bodi masyan na duduta say dijakron nani may kalian munai kasu-kasu munai dulu itu dunani sipani dohot inarani di bagasan tikion ucap pun hanima karoni tulang nani si burian dohot utau romahamu tulang munarani hanima jakon haramuna di pamurun nami lain nami pature hamuna akan huti siang Persiapkan kamu nanti
sama si pasal sama kita aka amang tua na sahat ditomani alamannya mamburuta di nalaw aka manisi ulong teseda dito mamburuta so ni ma pinasahat hata tinggal naman mga tubo lumobi itu paparan ng punta toga si Matupang Raja Sitorok Raja Turi no Simurian asa sadahita nalang pasanaw tayo nalang pasahatong adat to mamburuta purba so ni ma pinasahat hata tinggal naman mga tubo si sadaha kamerita ate mo to sadaha kamerita oras jalan kami mak jadi so ni ma ada murah jadi murah marga purba ada orang so upasaha kami aka adat di parsari maton nilai nami di suatu hamu raja di boru nami marga purba alau mau kami di soal panmoibir dan kamu contoh satu kiti hami titi asal pasaha kami panmoibir tu aka pai baguna jadi so lima di hamu amang boru nami boru di Raja to kasi Matupang pasal kamu Oma berbabit tu baru nami baru si Murian nadong di Luotong baru si Murian nadong di Luotong jalamu to jalamu baru si Murian Oma berbabit tu baru nami baru tu katorok baru tu katorok